Kardom pini Karbi Anglong TV9 News kelang aradona pansemi Kardom pi pajir poniklo. Pini abirtatan bang nilimen sami mirdan pangcupi. Tangtenon birtang tompen arjupon itha. Sangti hidiahi thilong PGR lapen VGR along lia putha kachisong asai kedengpon. PGR lapen VGR along lia long aron repen ang kido kiche ki biaso tuma phan kidam tangar ni Karbi Anglong to mas cancer pen eviction chia phan pura tarpang thekasai stame dengpon erlo. Bontanan ponta PGR VGR along lia long aron repen ang kido kiche ki biaso tuma phan eviction asai kidengpon perek ajok. Matijong ni pai siar ni lakhai korahini suruputhar MSC constituency ke parupon sangti hidi ahi thialong Kleng sarpoti sopen ari sangho tum chipatir pipon si PGR lapen VGR akachisong asai dengpondo labang so kachisong pon asai long angtong tikathar lison rongphar kleng sarpoti sopen chenglo party song dorom chipupe pin pen sangti hidia hithialong kachisong asai dengpondo arnam lang pipen thorom terang report Karbi Anglong TV9 News CM ke hai banone puchu bangke PGR VGR long lelong bang kece ke beso tum ke bang hotke ne mehang na thekhe lang walang le mehang thekma thekhe boli tum karju gali ili tum bang ke alang le Karbi Anglong tum mas kaus kacharia bang pulo pose alang le aron repen gido tum mane tharli nang ko bosi tum ke ma lapenan par bang ta halo dak non phelang pi bang e PGR lo non dak lang nang pulo dang te VGR bang uttor porbi long bang non anta kopini eviction notice ki period ke hello pi gelam non anta halo dak circle office long mate ARO tumen non ata thangda kaching ki kache than kaching ai mekla posona belang Indeng korapho khiruni penjengkha auto association ningkani sekamai pi arni katalon pon West Karbi Anglong khiruni penjengkha auto association atungku puano neki chipaduk pen auto association seng kiseng ponalong indeng korapho ruptalina sengkan kipleng al ponalong kicheng siang deng lama ke pangjarpon lake khiruni auto association amai pura juin ke hin pensi pangjarponom lapela bangso phining kan korapho ruptalina sengkan kipleng a kek stame inthan pon labang sopi rat amai pi along mai ka chapahen pu pon chengkha auto association amai pu hemari kro hin pen lapen ali sarpoke hemari dera rongasar chengbong sikari inhi protection ranger West Karbi Anglong babol tokbi KSA Central Committee Secretary Horen Pro Karbi Anglong Labor Union KALU Secretary Lapen Rajib Group President KSA Kiruni Branch atum chitong dun pen mai along RD ki do alam the than dun pen mai along RD chipi dun rinti Lapen ongdung auto kite waratum chitong dun rinti lapen alang litum kaning che panalam thile arjupan sile News Report Karbi Anglong TV9 News Kiruni penjengkha si nilitum combine si ningkan korapho kechok pen sini tum kheruni pen jengkha si patir pi ponsi laswa program pang denglo lasita West Karbi Anglong ane hamren boithalangsu rajagao tengralangsu doyung charali jiregending anta nang kileji angring dolo birta ke durbom lo bangkon bang member dola nilitum jengkha pen kheruni an ke nilitum bang pharoi siana member dolo dak Votha langso serdhuna klamalong Karbi honghari amai tiripi honghari sorlo mai tiripi honghari risonim so tiripi amai lapen longri amai tumpen chingrum pet pen krung sai amai kangnipon matijong ni pai siar ni votha langso serdhuna klamalong Karbi honghari amai tiripi honghari sorlo amai tiripi honghari risonim so amai lapen longri amai tumpen chingrum pet pen krung sai amai kangnipon labang so mai along honghari tiripia mai ahin pen sai pachun mai phu sar chandro kro ahin pen mai charipon lokeswar phangcho kongchun banga hin pen mai alam the than pon mai ka chitong pon tiripi sorlo mai pen mai phi kongchun bang pi pen chenglok klembang phiatum la pen risonim so tiripia mai phu kongchun bang pen chenglok klemra pe risoi jangdo an la pen longria mai phu kongchun bang pen chenglok klemra pe bang phu bang phi ong dung atum chitong dun non ki bang jimati jonga chikloni phai inkorapho rus rangsina sarpo karchu katalon ponchi aphanstame chithan chimum ponpen mai mission me pen pajut pon News Report Karbi Anglong TV9 News tang de pini berta ke lan si ington pon ikoklo domi thakmi